Kobaran api besar melanda kawasan perbukitan di Yerusalem pada Rabu pagi 30 April 2025 waktu setempat. Peristiwa ini memicu respons cepat dari berbagai pihak termasuk ratusan petugas dan personel militer IDF yang berupaya memadamkan si jago merah dari udara menggunakan pesawat militer. Menurut laporan yang dihimpun pada Kamis 1 Mei, pimpinan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Distrik Yerusalem menyampaikan peringatan mengenai situasi sulit yang diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan. Petugas pemadam kebakaran saat ini tengah berjibaku melawan amukan api yang meluas tak terkendali di pinggiran Yerusalem tanpa menunjukkan tanda-tanda mereda. Diduga kuat panas ekstrim dan hembusan angin kencang menjadi faktor penyebab cepatnya penyebaran api yang semakin menyulitkan upaya pengendalian. Hingga Rabu malam tercatat 163 regu pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian, didukung oleh 12 unit pesawat. Di waktu bersamaan, sejumlah besar unit pemadam kebakaran lainnya juga disiagakan untuk menangani insiden kebakaran lain yang terjadi di berbagai wilayah negara tersebut. Akibat kebakaran hebat ini, puluhan orang dilaporkan mengalami luka-luka. Berdasarkan estimasi yang dikeluarkan oleh Keren Kaimet Le Israel, Jewish National Fund pada Rabu malam, diperkirakan area seluas 11.700 dunam atau setara dengan 2.900 hektar telah dilahap api dalam insiden tersebut. אני נוסע כבר, יש וידאו, מה זה, על הכביש? אנחנו בתוך העיר. למה נותן לאנשים? היה חום, שיעצרו אותם שמה, הנה. הנה, אותם עצרו, זהו, נעים אותם. אני עף, הוא לא בטוס. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.